Ki dekat katanat Anti-Narcotic Task Force ANTF, ryngkat ki pulit ka klik riat ha ka kendai trik kelalingkan. Kila yok ban kemno ya uwe nongkhaii drok, haringkat drok heroin, nakasnong ka bahap hapo East Jaintia Hills. Katkum ka kubor pulit layat ho bahadin balayo ya ka jingtip ke batikna, ki pulit kila yok ban batno ya uni usamla arpulais namrta, ubakerteng ukhenkor mulyar, kat ba udang wan dakawe ke kali olto, kabadan ya number ML not Riu A not Riu R Iwe najan gasnong mo kempan. Hadin bala pelong ya kajing talasi ha kajing dan lang kisaki ki pulit kilayok ban kurup no ya udrok heroin. Ubadan kajing kya kaba Iwe point lai penyogram kentup ya kiternia inject lembat ki wepat kityar. Ki pulit kilakem no ya uni usamla hapo kekendon Narcotic Drugs and Psychotropic Substances NDPS Act bat kajing to okit kadang ya syakman ban lapdien syuk-syuk ya ki wepat ki badan keti ha kane ka kambean.